long live, long live, long live, long live. Bagra hai lokthun, bagra hai lokthun. Hati sani phai manjanai misram demono senglam sugo. Hati sani phai manjanai misram demono senglam sugo. Hati sani phai manjanai misram demono senglam sugo. Bagra hai lokthun, bagra motha long live, long live, long live. Hati motha long live, long live, long live. Orang tofa long live, long live, long live. Chakri janai long live, long live, long live. Bagra hai lokthun, bagra long live, long live, long live. Tono sari kaham sini kok thumnai sini kok borok news channel rokno tini ni o joining pandawo phai manja phamen bagai tini ani yagrao tongo sini candidate Ganesh Dev Burma tai tongo yango sini candidate tai masa sini buku sanda kinya jomotia Sindhu kina jomotia sorry nakardi tabo sini yango tongo tai khorja candidate sini Thanchan Mariwo Uma Shankar Dev Burma abun yaglo chin thani sini Buddha Dev Burma tongo sini je Tripura mo thani tai tini sini aro Thanchan yapri pubagrani Thanchan yapri wo yak manjuna ni phaijak sini takuk Bisram Dev Burma and yak si achukjak bo Vice President Atisani Central Committee ni ngai phaijak IPFT mothani tini Tripura motha sing pal khai kha tong thogui bono sing tini kha ba khub khai sing pal khai bono lam sugo sini mothao bo bubagrana je Thanchan aimani puito tongmani bisingo bo tini phaikya tamun hungba hani bubagra hani male bubagra au bubagra na soi jeta Tripura saroni je naharmani je sanmani jeta mannai bubagra ne sampli bubagra ne makhang no tui bubagra ne hamjang mani tui bubagra ne khairung mani tui tai bubagra ne leadership ne tui abon bagai tini sing belai khei kha tong thoga haina hai sini takono sing sino motha lab sungmani bagai abon bagai sing jotono bono pal khai sing jasak suka tabuk ang koinai sini candidate Ganesh no kok thasa thaina ma bagai belai khe haina hai hambai marwo tinara anisai o Thanchan mariwo bubagarani sunamjak Tripura mo thani sini Anthony Sar tayara sini Madam Sindhu Kanna sini Sar Uma jotna na hambai roi norok ni tinini sini o Tripura sani je sini media rokno belai khe hambai nongni bising tai sing tini kaisa o Tripura hastene jot Tripura sarokno kok kesarna musungo ni kubi na sing tinaro mankha angbo o jagabo IPFT Central Committee ne Assistant General Secretary ngai bubagrana Thanchan mariwo je phaima haikina tabok tini singoro mankha angbai agini simini belai ki close sini takuk Bisram bo Atisani Rajya Committee ni Vice President bo hanya hai bini os halcha salnayana saimankha je bubagarani je samung tini angoro bubagarani tini phai saimankha bubagarani wan sukmani belai ki kutuk belai kothin abo sadharanto sung sikon mikon nogro cinta khoi abna sung buji nai manya tabu kubi na sung saimankha au bubagarani target bini wan sukmung kubi ni sung saimankha belai ki bini wan sukmani kaham aboni bising tinya sung saimano Tripura sarok Thansangai basawai phaiman yakhe sung kuno dina sini
o Tripurani o Tripura sarakno sung mathangui manani jaga sokpaigla oboni bagai tinini je o thanchani mariwo sini takhuk bisram bini somosto je bini se kosto khai Tripura line sanai IPF tini tisai ti phaimani bo tini abono muitu manda tei haipana tini tabo thancha o thanchana nasigai bo tini Tripura mothago join khain bagai phaikya bonus sung bobagarani ingai eche thanchani mari je Tripura mothani ingai sung bono khabai khugbai lamchogo boni bagai ang koinai Bisram tini phaikya ang Ganesh phaikya obobai simi paya ang sawo Tripurani jotto Tripura sarak jotto no thanchani mari o phaina nango bobagarani loge phaina nango oba haikene sini Tripura sani kaise solejon lama tikhlai mannai oba hai wan sugaina ani tini jotto Tripura hani jotto Tripura basi rokno ang koyo phaide jeng kubai thanchangai bobagarano waise jeng yak bai khukbai sakbai jeng bono yapri bini bising tei samung khalne sakna hambai evening sari kaham jotono thank you very much sini media person dongno sungna asuk logiri mane bagai tini tai gaisa tongthokmani kok tamni himale sini amtoli gulagati constituency o samung khai tongnai ataisani central committee ni vice president sini da Bisram khogokra Bisram Deborma ang onek din chai tungmani bono sini Tripura motho tai bubagrane aidudi jiwo bono tubo sing thangsake sini geta Tripura no toine sing haine hai sing choba khailai pine ni darana kogromani bo onek din ang mai kok salaika tini ang si success ka tamni himale ang success mo ani ya bubagrani success mane sini jotto dofani success taibo borok phai tongo phainai o phainai saptani bisingo no 3000 moto IPF tini amtoli gulagati constituency ni borok 3000 moto joining khainai angke ang belai khano bono sini Tripura motha tai bubagrani ngai thangchani bono ang ani khani chibai tai hamdama yapare ang mono lamsugo hambai joto no Kolomong yapara okra sakra rokno te ani saksalai rokno hambaite sibe yapara bubagrani thanchani bisingte haka ngase kokrok sana musunya tini ani modok bisi hamya haipano tini ni sino thanchani mariwo jesona lead khlai tongnai rok sini candidate rok sini boromgona Uma Shankar sini boromgona sini da Ganesh te joto hangke ang tini tamni bagai phaikya obno kisa sawana tamni bagai phaikya hangkai ang IPF tiwo first join khaimani hangka 2013 ni August mas ni bisingon ang join khayo hangka busike cost khlai phaikya IPF tina busa pushma hake positive phaikya phiaba tini Mongolbar khana usakangnai roibar dini je gotna a roibar Bisramganj bazaro IPF ti BJP jotun kha kaham kok engthing jodung thung kaham kok rajyo bujut ADC jodung thung abo kaham kok haibano dopani samung tangna thangtani le bahake जों साबोनि बागै Tripura मासान Tripura सा बुकुं बारानो फियकनान बागै से Tripura मासानो हके चिनि IPF तिवा आं टंगै मानलिया आं IPF तिनि कुनो लिडार रंग आं हामिया साया हाइपन आं मोसां जागलिया बिस्रामगन्ज बाजाराव IPF ति BJP जोड IPF ति BJP जोड प्रार्थीनो जयमा खायनाय नायनाय बिस्रामगन्ज बाजार रेलि खालायलाय दङ के बेलाय दुखु नागारो आं दुखु नागा खाखामै फेक्या आहा तावला हायङै थांखा आगे तो सराय सराय Tripura सानि बागने Tripura मासानो के Tripura नि शब्दसे करिखा जागो आं Tripura फालैसावो पाइसाव अक गांसाया के नुखना जतनो सोशल मीडिया रगो पत्र पत्रिका रगो नुबाय खना चिनि ताबुकनि कैबिनेट मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर रत्नलाल नाथ तामहनै विधानसभा अधिवेशनाव बारसे चिरि खगै दंखवा अम बेलाय नुवा नामा सिंसा ते किरिमा सिंसा बागे जों Tripura नो तुबै माननाय बागे जों ग्रेटार Tripura सुनामै माननाय अमनि बागे से याप्रि सालायमानि जराव ताबाहानि हे याप्रि कासलाय तलायका बागेंनाय आं कुनो Tripura सा कुनो लिडार ओंथों CPM ओंथों BJP ओंथों कांग्रेस ओंथों IPF ति ओंथों INP ते आंगाम हाय कुनो
political leader rokno chin tipra sarokno ang kuno hamya sanani musungya tamkha ang kaisa jottoni nang kubu-kubunya tipra sangai tongkha ang kaisa bongno koyo bongna ang political kesak kupur kosom tongnai no haipan sengbai jeng obo chini seble disito sengoro tamni bagai jengbai jeng bulainya nangkhaba bulainai rasnitik no kusuk sakati saitlangai mia party no angkorang kisa kok tisawai sanani musungkha 2009 ni sime IPF ti sengai pheyo age IPF ni bororok no CPM ni bororok buinai rasnitik thango bu khangkangga bo rasnitik bini negative point sengai thango abom bagai namti walai mong bulai mong tang theng haga baksa hani mano ani press meet rok no nugainai baksa ke tawchin ti prasa je social media rok Facebook WhatsApp thani tongra bungi baksa ke tamanga ge sei mosok falto gada ama hamang no phainai hangkai obo haikeng lai tongkha hangkai tini ang khoroksang bisram khoroksa kari hingang kena sarobar loko bukung bara kaya agar nang bono tini falto bono sei bono musok hai hinglai tongkha hangkai bahai ke sengot tiprasa sabjagai mannai te kaisa hangkai tabuk sabuno seng poito sanai hingkai tini Rotnlal Nath Bidhan Sabha Adhibeshon chiri khogoi tongmase chini tiprasani MLA rok মন্ত্রী MLA সহ 20 জন তো তংলে খরক সাবনো অপুস খাইনাই ক্রৈ প্রতিবাদ খাইনাই ক্রৈ ওংথং বিজেপি ওংথং CPM ওংথং IPF তি চিনি ত্রিপুরা সরকনি 20 জন তো তংলে মন্ত্রী MLA কেবল ফনো প্রতিবাদ খালায়া আর বেলাই কেন খাখামো আগে বুফ্রো ত্রিপুরালেন মানলাইনাই ত্রিপুরালেন তো মো বাজারনি পাইতুব জাংনাই আমো जों चबानो मा खाइनाय गबनि बागै नं थानां कबगो वालाय बुलाय रक तांलायदि कसा कुफर राजनीतिगाबो जतन पाया बाक्सा पाइनाय बाक्सा चेन्नाय अबनि बागै नाम हैरक तांलायथों बुलाय तलय राजनीतिगाबा हामिया जोंमाय जों बुलाय खांहांकै रमनि ताव बिश्राम देबरमा IPF तिया खारि ताबो बुबाग्रानि टिप अंक ग्रेटर टिप्रालेना हापायका बिश्रामनो जदिनो बुथारिनाय टिप्रालेन मानो हंके बुथा फायदि अबानि अनुरोध आनो बुथार खांके टिप्रालेन मानो हंके बुथार फायदि दफा बाय दफा बुलाय खांके टिप्रालेन माननाय हंके बुलाय फानचुगो हंके तायगायसा अहानि जत त्रिपुरा राज्यनि जत टिप्रा सरक जत लिडार्स खाय तंगनार ओंथों गुफुर ओंथों कसाक ओंथों कसम साहारा सारची ब्रै बुबाग्रा रकनि लाइबुमा कथमा सायाके कथमा अंक बासनसे चाया हाके तिनी चिनि बुसकांगो कबि कथारखौ बासाय तंफायो बुबाग्रांनो बननो पुइतो साव अबनि बागैना आं तिनि बुबाग्रानो अमु फानो फाइथाक अ वाइसे फानो बुबाग्रानो लगिरेसन ने आं तिनि फाइफेका साया सुया तंखो नाखाथों आनि थाइसा थाइनि कक्षामानि अरन पाइरेका हामबाय आं तो तिनि हिंगांके आं हठातके सफायमानि एक्चुअली आं तिनि फाइनानि कक दंमानिया 3000 जन खायनाय हंगांके जों 2-3 दिन परे हंगांके जतन रेडी नgi तंजाक 3000 काया फना हाटाय सरकले कानाय हायफनो जों 3000 अबाहिरक दंगता जतन आमतली गुलागाटी एलाकानि आं जे फिल खाय दंमानि राइट आं तो IPF तिंयाखौ IPF तिने एलाइड अर्गानाइजेशन छात्र संगठन आर्टिसानि आं सेंट्रल एक्जिक्यूटिव कमिटिनि वाइस प्रेसिडेंट राइट थैंक यू